Ladies and gentlemen, here we are. This morning we are doing the bulletin with you very, very early because Maris is not feeling very well. This past weekend was Mother's Day. So two schools in our newspaper, they've dedicated the day to mothers all around. We've got Rustenburg North Primary School and Vili Valley Pre-Primary School. They are on page 2 and on page 4 simultaneously. Dankie Jabulani. Ja, en dan van my kant af ook op die noot van families. Ons voorlaat foto is 'n uitgebreide familie van 4 generasies en dit is in herdenking van die internasionale dag van families. Wie het geweet wat daar bestaan so 'n dag? Ja. Wel, dit word hierdie eerskomende Vrydag gevier en maar net 'n herinnering van wat is belangrik in die lewe. Dis die mense wat vir ons omgee. Dit gaan nie oor groot huise en duur karre nie. Yeah, it's about family. Now, I'm going to conclude with what is happening on the cooking page. Now, this week we cooked with a 10-year-old. Please, we were supervising her. When you allow kids in the kitchen, you have to supervise them. Now, she cooked a chicken biryani, and it's dedicated to her mother, which is a coincidence because it was Mother's Day. Ja, and also a very hearty dish for winter to prepare. Exactly. Dan op bladsy 3 het ons die nuus van munisipale werkers wat oor die naweek aangehou is onder gewapende roof van kabels. Ongelukkig help dit dan natuurlik nie die situasie in Rustenburg in terme van die elektrisiteitsvoorsiening nie. En ons hoop dit word vinnig en direk aangespreek dat ons hierdie kriminele elemente in ons gemeenskap kan uitroei. En dan net so op die noot van winter, die nood en die nood, die nood van diere by die DBV. As jy dalk 'n ekstra geldjie het of van jou tyd kan vir hulle gee. Daar is baie diere wat ly veral hierdie tyd van die jaar. As jy dalk donasie kan gee vir kos of kombersies of selfs jou tyd soos ek gesê het, dink dalk ook aan ons viervoetige vriende wat nie vir hulle self kan praat nie. Yeah, please help those that can't help themselves. We are here for those animals. Thank you so much. We'll see you again next week. Ek kry jou Rustenburg Herald gratis en dan sien ons julle volgende week weer. Groetnis.